سلاف روش باش هوانلو ده درباره پیواژوی ده درباره شر لزاپی ده خوازم هن آگاهی داوی بواره پار بکم. نها دولت ترکیه مزانن هنکی پیواژوی دست پی کریه ور وقت رانه وستیایه. تم بچکین کیمیاوی بشکل جدا بوبیسان تم اریش سر گریلات که پیواژوی گودار ناکه اگر بس کجالی پککی و هاتی اعلان کرن و هپگ رعایت که حرمت که جوی پیواژوی ره دولت ترکیه گوه ناده، ارتش ترکیه گوه ناده. تم ارشی خوا دوماندنه حتی نها. جارا یکم هنگی پیواژوی دست بیکیره گریلا برسه وکی پر تند پر توج دا ارتش ترکیه. Yani hundukarın bebejin taru mar bu. Belki jinnel bende bu. Belki ارتش ترکیه تدبیر خوا نگرت بود نزانم. اما شوکی هزینگر لکتنا و حرکت ارشی سر ارتش ترکیه کرن بدهان کشتی و برنداری وانه. هن آگاهی تن ج بالافرگی ها جول مرگی دبیجم بدهان عسکرین کشتی و بریندار نهال بالافرگی هنه بر به انقره بپریوت کن. اف ایدی معرفت اوانه. سوچی گریلا تنه، گناه گریلا تنه. حتی نها هزاران جاران شیاری کرن داخویانی وانه. نها داخویانی داوی یا هپگی هید خوازم بارا پاروه بکم. هون دزانن وکی خودی وی کاناله وکی چیکر برنامه از تم جوارد بیجم از نالیگری شهر از تو جار به کیف خاشی نخوازم نوچین شهر جواره پیشکش بکم کشتن مرن امداینن آلیک تشتیک دیجی جواره بیجم هفته پیشمه یک جه هفتهین هری گرینگ یه وی پی واجویه لبنده بن لبنده هنتشتان بن لبنده دیمنی نو بن لبنده اوه که نو یه پی واجویه موسا بیجن شکلی که نو بلکی yani me gotu bu pêvajo dikeve asteya duyemîn yani merheleya duyemîn ya pêvajoyê dest pê dike ji merheleya duyemîn çi ye têda çi heye nava xwe de çi dihewîne gelo merheleya duyemîn li meclîsê komîsyon tê ava kirin hepsiyên me têne berdan hevalên me siyasetmedarê me têne berdan gelo merheleya duyemîn qandîlê eleqedar dike دیمنه نوش قندیل تین ناین و انا حمیت بیجم البنده بن هفته پیشیا ما هنک صبر بکن هفته پیشی ما بیجم سبه دو سبه yani نوا هفته ده نوا هفته ده تشتی موسوی ورم پاروکرین آگاهی دبه دیمن دبه تشتی نود بن بیجم لا تاوی چاوی و تم سرمه به ویا جواره بیجم هفته هری مهم یا پیواجویه او دی اون فهم بکن دکی جان هستی ده yani gringiavi ev yek yani ne bijin çima parvanaki yani an hat tişteki zelal ne biye merum dikkat tişteki bije tişteki zelal tüneye belki ji hayam tüneye mecbervi yek estene jwara dibijim ku em gav davejin berbe serdemi nuve hevanno ez hema ço bu tamam na ev لگوری وی مانشتی از همه جوارا تشتا بخونیم ناوندر آگاهندن و چاپمنی هپگی داخویانیه که دربار شهر داویدا پار وکریه لیا بالکش اوه همه جارا یکم هپگی بحثا شیخ سعید دیگه بلکی جی بو وسیله سدمین سالوگر شهادت اوی و حوالی ویه جبرویه که بیدوی دبینه کو پر بحث بکه بحثا سرهلدانه بکه گرینگیا سرهلدانه رولا گریلا یا دوی سرهلدانا کردان ده همیا باستی که اوجی مهمه که ما چه دگو مثلا وکی دن دبیجه چه ام ده سالوگرا سدمین یا شهادت شخصی دو حوالی ویده وان ریبری خواه برزداری بحث کرن منتداری ببیرتینن ام دوزا هبون و آزادیه یا پیروز یا گلی کرد اف 7 سالم بریود به برزداری سلاف دکن وکی نفر فدایی و دوزه ده سوزی خواه دیار دکن دوزا ایرو یا امتدانه و دوزا شخصیت وکی عینی دوزه دبینه اوانوش مرا بیجن دنگ تمامه بری که دست به خواندنه داخویانی بکم اتخوازم امین بم که هرتش تمامه تکوزه دنگ سوپره دنگ میکروفونم تو نه دنگش کامپیوتر ادیتی و ایدی اداره بکن yani
و گوت باشه دنگ تمام سوپر مالا و آوا همش کرم خورال بنده بن از هن آگاهی دنجی دیدم و سوپر یک هوانو me gotubu bibirtinin dibêje tekoşîna me ya azadiyê ya ku emîro tê dane yani şerê gerîla û tevgera siyasiya Kurd ku em tê dane tê wateya hilanîna tola Şex Seyîdan ku gotibû wê neviyên me tornên me teqez tola min hilînin. Daxuyaniya HPG bi vî şeklî ye di derbarê şerê beriya du sê rojan de û do bi şev jî şer çêbû şer ji xwe nesekîniye ji dest pêkê ve heta niha bi giranî hêzên artêşa Tirkiye êriş dikirin hema her roj her şev cara yekem belkî cara duyem e hem di nava heftê de wextê ku me hemî heftê bigire berçav cara yekem e yani şerê vê heftê şerê yekem ama şerrane westiya ye yani hücuma gerîla lêdana gerîla jî nesekîniye ev du sê rojin gerîla li ser hev li artêşa Tirkiye dixe ji ber vê min got artêşa Tirk tarûmar bûye di nava şoqê da ye nikare ji milletê xwe civaka xwe re jî eşkere bike dew çi ye çima axwasa kuştî û birîndarê wan hene bala xwe bidên çapemeniya Tirk eşkere nake dîmen di destê gerîla de hene naxwazin parve bikin dîmenê kuştî birîndara yani tirsa gerîla ew pêvajo û zirar bibîne naxwazin zirar bidin pêvajoyê tenê xwestin hedê artêşa Tirkiyê nîşan bidin di nava du hefteyên dawî de bi taybetî li herêma Rojavayê Zapê bejahiya navbera navçiya Amedê ya Başûrê Kurdistanê û taxa Dêrelokê û her wiha li hember hêzên me yên li Metînê artêşa Tirkiye gelekî zêde êriş dike yani êrişên artêşa Tirkiye gelekî zêde bûne li gundê Sêgirê yên hêzên navçiya Amediyê li qada me ya girê Amediyê ku li jorê gundê Sêgirê ye bi çekên kîmyewî pêlekê êrişa tinekirinê li hember hêzê me hate destpêkirin me berî jî divê mijarê de daxuyanî şiyariyên xwe jaraya giştî re eşkere kirbûn lê belê artêşa Tirkiye li van hereman zêdetir û bênaber êrişê xwe domandin ji bo encam bigire hê bêtir giranî daye êrişên bi çekên kîmyewî ev êrişên çekên kîmyewî muzanin artêşa Tirkiye bi xwe tevlî dike van maddeyên kîmyewî ya jî hazir dikire êdî û meselekê dine spor dikarin biçin lêkolîn bikin yani tiştê ku gerîla dibêje normal li derekî din ya dunyayê ve spor dikevin hereketê diçin lêkolîn dikin hele di vê pêvajoyê de hêzên gerîla dibêjin HPG dibêje me jî rojên 24-26 Hezîranê li dijî artêşa Tirk li vê herêmê ku li ser bingeha tinekirinê êriş kir operasyonên bersivdayînê li darxist em dubare diyar dikin hêzên me girêdayê pêvajoya nû ne girêdayê biryarên dazdemîn kongreya PKK ne tevê ku tekoşîna çekdarî hatiye seknandin jî fermandariya artêşa Tirk bi dijwarî çekên kîmyewî bikaranî li hember vê yekê me çêkir em jî rabûn rojên 24-26 Hezîranê me mafê xwe yê bersivdayînê bikaranî tekildarê hesasiyeta pêvajoyê em anha dîmenên vê çalakiyê yên berfireh û zirarên artêşa Tirkiye em naxwazin parve bikin em naxwazin pêvajo zirar bibîne dibêje hêzên gerîla baş e berpirsê wendahiyan kî ye berpirsê vî şarê kî ye ji van kuştinan kî berpirsiyar e HPG dibêje elbet fermandariya artêşa Tirk ya ku li herêmê anha bi dijwarî di nava şer da ye berpirsiyar e zihniyeta artêşa Tirkiye ku li hember hêzeke çek berdaye bi berdewamî çekên kîmyewî bikaranîye teqemeniyên ku zirareke mezin dide bikaranîye ew berpirsiyar in mantıqa dewleta Tirkiye ku di şer de îsrar dike digel agirbestê jî digel niyeta baş ya çekdanînê jî digel biryara xwe fesihkirinê jî çi dibêjin bibêjin ew berpirsiyarê kuştina van eskerên xwe ne divê were zanîn eger piştî vê operasyona me ya bersivdayînê piştî vê şiyariyên me artêşa Tirkiye êrişên xwe yên tunekirinê bidomîne eger bikaranîna çekên kîmyewî bidomîne em ê berê xwe bidin bersivdayînekê hîn tundtir hîn girantir dibêje HPG em xwedî wê mafê ne ku li hember vê yekê bêdeng nemînin heqê me heye hem di pêvajoyê de heqê me heye de hem jî di qada navnetewî de heqê me heye em xwe biparêzin xwe muvdafaa bikin bawê herî tund heqê me heye em bersiva xwe bidin
باسا هن detayان dike detayên şer edî nizanim hewciyê mirov parve bike li ku derê çi çêbiye falan. Mesela sırf weke numune ji wara çend numuneya bidim. Artêşa Tirkiye li ku derê ji qas êriş kiriye. Çend numuneyan bidim paşê derva bize. Di navbera 21-26 Hezîranê de li herêma Şehîd Delî li Rojavayê Zapê tünelên me çi kirine bi çekên kîmyewî hatine bombekirin bi dronan dronên tijî teqemenî hatine bombebarankirin li wê derê. Girê Amediyê. 27 Hezîranê dîsa li herêma Şehîd Delî li Rojavayê Zapê tünelên me pêşî bi teqemeniyê wêranker dûra jî bi gazên kîmyewî yên dijwar hatine bombebarankirin. Yani êdî girî li hatiye vê derê hatiye heta qirikê. Dor li wan girtine êdî cana erzaq tune, xwarin tune li cem girîla yani girîla mecbûr maye operasyonekî bi vî şeklî pêk bîne. û bixwaze dikare zêdetir jî bike. û bixwaze li ortayan qirî jî dikare bixe. Heqeten wî rojî wextê ku dor li Zapê girtin tên kirin xwestin wan dîmenê teslimiyetê bi dest bixin artêşa Tirkiye yani em fikirîn yani. Amedekariyen girîla hene dikare li Enqereyê jî xe dikare li Stenbolê jî xe. Yani yani pêvajo xirab be jî bila xirab be yani em nikarin li ber çavê me qirkirina gerîla em nikarin sêr bikin kî. Nemimkün e. Di navbera tarîx nemîme yani dibêjin yani bi vî şeklî ye. Tên bi hîltê bi qirêderan bi makîneyan dixwazin wan şikeftan hilweşînin avê berdidinê aynen weke di sûd sêsid sal berê dema ku çûn çiyayê Şengalê li wê derê çawa ku wan şikeftan de agir berdanê av berdanê qira êzîdiyê anîn bi aynî şeklî aynî mantiqe ne guherî ye. Dixwazin aniha hêzên gerîla bi vî şeklî tune bikin bê tesîr bikin rûmeta gerîla bişkînin ya herî mühim e we. Dixwazin bi şiklekî dîmenên teslimiyetê bigirin teslimê civaka xwe bikin bibêjin waye em bi ser ketin. Waye terörsüz Türkiye li pêşiya me ye em bi ser ketin. Dewletekî nemerd e. Dewletekî wisa ye ku merov bi tu awayî nikare bawerî pê bîne. Pêvajoyê em ê biçin heta ku menfaetê me zirar nebînin em ê biçin. Ama menfaetê milletê Kurd, menfaetê Netewê Kurd bikive zirarê êdî ew meselekî din e. Nakeve zirarê. Heta vê gavê di vê pêvajoyê de tiştê ku me zirar kiribe tune ye. Operasyonên li ser Rojava Sekiniye, yeketiya milletê Kurd çêbû, yeketiya tevgerên Kurd çêbû, Başûr û Rojava hema sînor li ber rabûnê ye, ticaret geş bîye. Yani hin aliyên pozîtîv yê vê pêvajoyê hene. Tevgera Kurd di qada navnetewî de meşrû bû, heq dane Kurda. Êdî sibê du sibê dewleta Tirkiye wisa eşkere êriş bike dünya dikare bêje ew Kurd mafdarên ya. Terör merör tune bahane dere we. Mêrkana şer berdan yan jî canik û camêrana şer berdan xwe fesih kirin ama hûn di terorîzma xwe de îsrar dikin. Hûn dibêjin Tirkiyeyeke bê terör ama teröre herî mezin hûn dikin. Dikare bibêje Ewropa. Ewropa dikare bêje ji wan. Herkes dibêje. Ereb jî bibêjin. Welhasîlî kelam hevanno detayên şer gelekin ez vana hemiya ji bu were parve nekim. Ama tiştekî din heye di derbarê pêvajoyê de şandeya Dem Partiyê pêşî çû Almanya rêzeke hevdîtin pêkanî bersiv da rojnamegeran Tuncer Bakirhan heyeta pê re û gelekî baş bû di derbarê hevdîtinên xwe yên bi Rêzdar Öcalan re kî çi pirsî pir bawekî vekirî şeffaf bersiv da ev baş e. Paşê heyeta Dem Partî çû İngîltere bi rayedarên dewleta İngîltere re hevdîtin pêkanî bi derdorên wan re pêkanî mesele çi ye daw çi ye merov dikare hinekî texmîn bike. Paşê heyetekî Dem Partî li Amerîkayê rêzekî hevdîtin pêkanî vana pêşketinê pir girîng in. Hem asteya vê pêvajoyê ji wan re radgîne û hem jî ji wan dixwaze ku weke çavdêr bin ew jî di nava meselê de bin sibê du sibê bila problem dernexin. Ez diviya dîrek bibêjim ji wan re heyetên Dem Partiyê di çûna xwe ya Amerîkayê de İngîltere'de rast peyamên Abdullah Öcalan birine.
Ama hûnê bibêjin gelo ma îcab dike Rêzdar Abdullah Öcalan peyamê xwe bi rêya Dem Partî bişîne Amerîkayê û Îngîltere. Ma rayedarên Amerîkî nikarin werin îmraliyê hevdîtin çê bikin. Êdeka em nizanin. Belkî nehatine. Belkî ya mühim ew e ku Dem Partî navbenkar be li gorî ûslûba xwe hin tiştan ragihîne. Belkî tiştên dizî hene ku dewleta Tirk divê pê nehese. Mühim in. İnterneta GSD me internet pir ne baş e hevano. Eger kompütera me bicemide û bisekine û tiştek bibe veya ji ber şertên ez di nav da me internet dibe ku ne baş be ama mala we ava spas dikim ji bo eleqeya we. Mesela Dem Partî hem bi Kurdên wê derê re bi diasporaya Kurd re hevdîtina pêktîne hem jî bi derdorên Amerîkî re li İngîltere dîsa bi eynîya we. Wana tiştê baş in. Pêşketinê mühîm hene. Hefteya pêşiya me bi ji we re gotiye ez dubarê bikim hevalê ku nû ketine weşanê. Ez heman nûçeyên deqeya dawî dinêrim. Hevalên nû ketine weşanê ji we re bêjim. Hefteya herî mühîm ya pêvajoyê de. Ji ber ku pêvajo süreç, proses êdî dikeve pratîkê. Êdî dikeve pratîkê. Ya mesela li Amedê operasyonê ez dinêrim, ez dibêjim qey operasyoneke siyasî ye, doh jî di çapemeniyê de dibêje li Amedê operasyon, li filan derê operasyona em dibînin, paşê dibînim na. Ya ji ber diziyê ye, ya ji ber çetecîtiyê ye, ya ji ber însana li hev xistiye, pevçûye. Em hêvî dikin ku ji vir û şûn ve girtin, binçavkirin tenê ji ber van meseleyên civakî ve. Tabii ki diziyê û pevçûnê û şer vana meseleyên civakî ne. Yan jî maddeyên hişbirê ê difroşin ê. Ama em dixwazin ev operasyonên li hember dizî û maddeyên hişbir û narkotîk û falan ji alî polîsên Kurd ve werin birêve birin. Em dixwazin li Amedê ne polîsên Tirk, polîsên Kurd hebin, asayîşa Kurd hebe. Em dixwazin li her derê Bakurê Kurdistanê hêzên çekdar yên heremî hebin. Ne ku ji Kütahya û Kırşehirê û Kırklarelî û Edirne xortên Tirk werin me biparêzin û zarokên me, gencê me ji ber diziyê aciz bikin. Dizî be jî bila xortên me êm polîsên me, asayîşa me biçin mudaxele bikin. Veya armanca me ye wê çêbe jî yani sedî set çê dibe. Sedî set çê dibe. Qet şik û şüphem tune ye. Wê sîstemekî pergalekî wisa çêbe ku Bakurê Kurdistanê mîna çawa be? Mîna hikûmetên heremî be. Çima nebe? Dibe. Wê çêbe jî. Wê çêbe jî. Ez hema di derheqê şer de nûçeyên deqeya dawî binêrim hevan na. Elbet heta ji HPG daxuyanînê mirov nikare her tiştî eşkere bike ji ber ku rast e ne rast e em tam nizanin. Ji ber vê mirov ancak dikare agahiyên rast bispêre daxuyaniyên HPG. Ez ana lê dinêrim baş e. Hin şehadet hene radgîne ez di rûpela HPG de me şehadeta radgîne bi vê wesîlê em hemî keç û xortên Kurd yên ku di rêya têkoşîna Kurd û Kurdistanê de jiyana xwe ji destane bi rêzdarî bibîrtînin. Ez wekî rêz hurmet ez navê wan hema bînim bîra we. Bêrîtan Harûn, Brûsk Andok, Hêvda Pîrosî, Dijwar Leter, navî rastîn Cavît Alparslan Kiliç. Kaz nava wanê nasnamê bixwînim bila bikeve qeydê wisa. Deqekî bi ses tiştekî de bikim hevan. Tiştekî wisa bikim bila tam bikeve qeydê ji kerema xwe re ji bo rêz hurmeta şehîdan. Evet. Bêrîtan Harûn Bêrîvan Aras Sêrt
15 حزیران 2019 شهید بیه. بروسک اندوک ناویدن یوسف بولوک جوانه 4 حزیران 2019 شهید بیه. 17 پیروسی روشبین اکتوان جشر نخیه 6 حزیران 2019 شهید بیه. جاوید الپارسان کلچ دجوار لتر 6 حزیران 2019 شهید بیه جموشیه. قهرمان کوبانی مصطفی حنیفی ناویدن ش کوبانیه 17 حزیران 2019 شهید بیه. هپگی افداخیانی پاروکریه ویگاوی اوه هوانو از ویگاوی خاطر جواد خوازم ایواری فرسند ببینم تشتکی تایبت چید کم اما از هوید کم بلا شر و پفچون نبه بلا آشتی به بلا گاوین ارینی بن کمیسیون کو لپارلمنت و ترکیه تی ساسکرن امل بندین کو اف کمیسیون علا عجله بکه و نوع حرکتی همی انسان میده حبس و زندان ده سربست برده اف کمیسیون جسد کسان بکته لسر داخوازا دولت باخچلی و چیبه وکی دین کمیسیون دی بسری خود کاره چبکه چنه که دیه و مسئله که دینه اما دولت ترکیه دوی ذهنیت خواه بگوهرینه هواننا تو ترساوه بلا تونه به رجام جوه اوه بلا تو ترسو فکر و تونه به کنترل ده دستی و ده به کنترل دستی خلکی ده بر ندن دستی دولت ترکیه ده بر ندن مافی و هی هون حمی داخوازین خواهی نتوی وکری بینی زمان چی دبه بلا ببه نبیجن نترسن کو او هوالین ما تفگره آزادی کرد عاجز دبن عاجز نابن نا تشتکی وسطنه حمی داخوازین و دستی وان به حزب که لسر ماسی و دوسیا وان به حزب به و هي مهمه حتی اجوره ویج بیجم لإمرالیه داخوازین و لجم دستی رزر عبدالله هجالانجی دستی ویجی به حزب که دوستی و ستور به او داخوازین زیاده ترجی دولت ترکیه بیجه بکه او بیجه بنیرن که جواکم چوایه که جواکم ویاد خوازه مافی خواه نتوید خوازه از نتنمه کاره حد دولت ترکیه باشتر نشان بده شبر ویه که جنته و پروری بگیرن حتی هر تشت مافی خواه اما بزمانه که خوش به اسلوبه که نرم لگوری یعنی اسلوبه مدنی بکار بینن بوسا حقارت و چیر نه خوشه یا هنک مدنی بین مدنی مروبهی پیشت که به یعنی به خبر و کفر و حقارت تو ناگیجی آرمانجا خواه نیتت چیه؟ نیتت اوه تو انسانه که تو انسانان پچوک بخی تو تفگری پچوک بخی رش بکی یان تو دخوازی به پیشنیازی خواه هیز و قوت بدی تفگره کرد بدی جواکا کرد بریار خواه پیشی ببیجه اگر کینو نفرتات حقارتات کینو نفرتات تجید دلیت ده تو خوازی حقارت بکی ایدیا و دعوی کدنه ایدیا تو امنکار به نخواشیت تداوی بکنه امنکارم چونکه نخواشی کینو نفرت دلیت ده هیا و یا واقعه که تندرستیه پسیکولوژیه دی اما تو ببیجی نه از خوازم پشکری بدم تفگره کرد از خوازم پشکری بدم ملتی کرد از خوازم حق نتوا کرد بپاریزم و دمه اصولوی هیا ربازیوی هیا راپور هیا بنویسینه ج تفگری ره ج دولت ترکی ره ج رای گشتی یا کرد ره بنویسینه و ملتان اقناع که و یه حقیته شخواه بیواجوه امدناف دانجی جبو آواکرنا وی حقی ام کتنا ناو به بیواجوه جبو آواکرنا اتمسفره که دموکراتیک که هر کس کار بتی دا خواه ایفاده بکه اف بیواجو هفتی دست بیکرن وکی دم معنا بیواجوه اوه به ویا روژن خوش آزاد دم باش هوانا